ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hadin ka jingkolon yap jong ubos jongki ubabat ya kakardan General Secretary u Nambala Keshav Rao ubalatip kum u Basa Varju arpusangot kileno maus kilawan pendamwanyo yaladi kidai kileno kibaka sorkar kala penbana ban ai busket prapulai lak siteng ladadon ba ai jingtep sepang jongki napedang kini arpusangot kibawan pendamwan ki kenthop ya u Hanumat Rao u Deputy Commander jongka People's Liberation Guerrilla Army ka Lok Jong u ka Mangali Korsak ka Dkhot jongka Platform Party Committee member kilawan pendam yaladi ha District Headquarter jongka Bijapur District u Menteri Rangba ka Chhattisgarh u Vishnu Diosai u layaro ya karai bakini kileno kishim banwan pendam no yaladi bat banwan phaino syake imlang salang Ula kopru bakani ka jingwan pendam jongki kadai hadin baka sorkar kala mangban pelut pisa ban siwi kibrio ki ba jingtep syapang jongki.